a o gopole le go nyaka mosadi o ka dulang le ena tokološi ya go fora mo go wena o gopole malome ka kapa tokološi e kgone gore e fa motho tlhaloganyo e seng yona e mo fa tlhaloganyo ya yona ye e tsebang gore motho mafelelong a letšatši o santse a go bale a ba jwa go ba wele ka re ga bothata ka swai ba bangwe malome ka kapa ba senya ke tokološi ya gore o kry le gore motho ra ithulugano le wa iteiwa gore motho wa gona kore le ga thoma gona o lebelela gore no wa bona o ke a tsetse ke tseba gore o tlo iteiwa ba gona ba buti ba rena ba le gore gomtsela ba hloka meno botata go rena ba hloka meno batho ba tletse ka mabadi mebeleng wa kry le gore tokološi e mo go bona e badia gore e be batho ba bangwe ba leng gore batho ge ba go bona kore motho o mollo mo ga nyaka go lwa malamo ka kapa o santse ano lwa le wena kore no kry le gore o iteale ke batho ba e leng gore bana gane fela motho banna ke morileng fale bana ke bothata ba bangwe ditokološi ke tokološi e leng gore di gana motho a e ba le koloi ga a kano ba le koloi kore a kano ba le koloi le kgono ra moganyodiša re malome ka kapa o berekile go sa ithutše e diteneng ba bangwe tokološi e kgolo badia gore o kry tokološi tsene mo godimo ga dikoloi tša gage motho koloi tša gona malome ka kapa o ka e lokiša 25 years ka moka e sa loke and taba yeo e apere batho ba bantšhi malome ka kapa ya o kry le gore o lokiša koloi ba go botša ba re senyegile statara go no fa ka statara malome ka kapa e šebela e bana ge e bela gore ke paka engine nto ela e šitše ba re mabone a laete e bana jale taelo tše ka moka tše di gona kua ga professor Mremi ba theeletše kgole le kgausi le tše dintše ntšhi di gona tše leo le ka dikria ba le tshwenyang ke taba ya moya goba sporofete o kry le gore motho ba mmotša taba ya gore no o tshwenya ke badimo goba o tshwenya ke moya a kry a sa kgone go hlatholola goba go hlatha gabotse gore o tshwenya ke mang taelo ye ya lephaka ba malome ka kapa professor Mremi ga e ria o ba lemogile gore go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba thaswa e se nako ya bona ya go thaswa ba thaswa medimo e merong ba thaswa poleke wrong motho wa gona malome ka kapa ka lebaka la gore ga a tšwa a bona medimo a gabotse o kry le gore o thaswa ka maetswa mo go le mongwe a thaswang ga etswa bile o kry a etswa a sa ja lenyoko and taba yeo ke bothata malome ka kapa e leng gore e aparetse bana ba borena ba bantšhi ka gore motho o swantse ano ya ngakeng ete ya thwa sa fetse a boe gae e ba bothata mara o tlo ko monga go botsa gore ke thomile kae ngakeng e nngwe ke thwasa kua he gwa diagala 1 2 3 4 ke buile go njwele ke kae ke thwasa la boraro ka ba ke thwasa la bone ke lebaka la gore medimo a ya hlatha ga botse ba le taelo ya lephakama e kgona go hlatha medimo ga botse ene taelo ya lephakama malome ka kapa e kgona go berekisha ke batho ba ile gore ke dingaka ka lebaka la gore motho ge le ngaka o kgona go kry le gore mo gongwe go sa šaletše medimo e santse mosedimoše mara ya ba probleme malome ka kapa wa thaswa go sasa ebile le medimo e la e tšhabile mo go ena taelo ya lephakama e kgona go buša medimo e kgona go buša medimo e hlatholole ga botse gore a na wena malome ka kapa o moporofeta goba o ngaka goba o ngaka tšhupe ke mola go ba le probleme mentšhi mo lefaseng batho ba senya dingaka maina motho a tlo go botsa gore motho o mpinišitše nna ke sa bine gane motho malome ka kapa santse a botse ke mang gore santse a bine a kere medimo a gabo santse e mo etele re tsebe ene ke bothata bogolo batho ba bantšhi ba thaswa o kry le gore o sa kgone go kuša gore motho o thaswa mang mme wa thaswa o thaswa mang awa ke no ka gore ke ne badimo tate ka botse o thaswa mang wena ke mang be le ngaka ga gene awa nna ke tsebe e bana mathata mosemane jale taelo ya lephakama e kgona go hlatholla medimo e dule ga botse malome ka kapa jale taelo tše ntšhi tše di gona kua ga professor Mremi ka lebaka la nako di gona tše ntšhi tše e leng gore le ka di kry-a kua ga matlala ramošibo kua gausi le ledamo taelo tše di kry-ega gona kua ga matlala ramošibo fela mohlomong go o le kgole o ka fola dinomoro ke tlo di bitša malome ka kapa mo moyeng gore batho ba di founele ba theeletše professor Mremi wa bereka go sasa o thoma ka 8 o'clock ya forogo mo e leng gore go hloka thušo ya ditaola le hlahlo mola le mola le go hlapa o ka tla ge le gore mohlomongwe o hloka go tla ka gae o ka fola nomoro tše go hloka mokgwata ba direction mo go wena dinomoro ke 072 133 6761 072 133 6761 goba o ka fola 071 398 1508 071 398 1508 goba o ka folla 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka folla 079 170 9872 079 170 9862
go ba o kana kwa Facebook kwa wa Nord DR Mremi malome ka kapa ya mafello e leng gore nyako le moshaba theeletši le babogedi ba rena kwa Facebook go gore gore ba hlokomele taba ya di-scam tše e le gore di gona batho ba ba ipitšang gore ke bo Dr Mremi wa ke bona bo Professor Mremi mo Facebook ba theeletši re a goelela ka mehla le matšatši ka lebaka la gore malome ka kapa re goelela thata o bona gongwe re bolela mo moyeng le ka kwa Facebook e gona mara o kwa motho a go founela go sa re ba nskemile a ke tsebe rutlo batho a ba no tseba malefo gore Professor Mremi a tsene batho ko di inbox gore go ka bona inbox e re tlwe ke nna Dr Mremi o nape o tswe mo go motho o bo mo block go gona ba theeletši ba santse ba lemoga gore gone batho ba bantši ba mangaka le ba profeta le dibodu le bo mahlalela tsa ba go ria ba go swara ke tlala motho o dutse gae sebaka sa gore a plane gore o santse ya go formatira go ba rekše ditena go ba rekše masuelo go ba dituruturu o a nagana gore no nka ba Dr Mremi jale taba yeo re ba theeletše le babogedi ba rena le lemogeng ka lebaka la gore dinomoro tše ke di biditšego mo ke tsona tša Professor Mremi ene page ya Dr Mremi o ka e lebelela e na le batho ba bantšintšing di 200 and something k go no tswelela page mo e no ba le 120 friends then motho ola wa tsena ene Dr Mremi ga a romele tšhelete ka mabenkele ke be ke botša mo mosegare a foune a re re feletse re stopa ke fele ke botša motho ola ke re stopile taba ya online consultation ke ra gore babogedi le batheeletši ba be a weka yona nto bane ke online consultation re di stopile ka lebaka la gore batho ba skemiwa ka lebaka la online a re palele ko consulta batho online nete re lemogile gore scam se sentši se mo tabeng yang online consultation ene motho gona o bone ga a fitlha mo pageng wa tse gore o reng o re ke bontšhiwe ka wena o nka bontšhiwa ka kapa ke sa go tsebe o ra re batho ba ka moka ba ba skemileng ka moka o bontšhitse gore ke bona evil spirit batho kore o bona ge ba ka no swara e ya gore Mremi ga a tsene Facebook a inbox a motho Mremi ga a gopele motho tšhelete kore ge ba ka no swara tšeo tše pedi then ba feditše ene bokotsi ba gona malome ka kapa gore batheeletši le babogedi ba be e be batho ba ile gore ba thetsega wa tsaya motho ola o diang malome ka kapa kore ke nyaka gore tabe ke e bolela e le gore wa nkwa ke ena moo motho o tšea snepe mo Facebook ga a ria account ya fake o tšea snepe se o se bia mola ene o tšea the same snepe se e leng gore Facebook ya rena ya DR Mremi currently e na le snepe seo jale batheeletši ba be awe ene jale ba banga ba mphounela ba re ba ba skemile kere a le theetse radio a le tsene Facebook jale e le nna ya ntšha jale a ke tsebe gore nka ria bua mara a gone taba batheeletši ke le bole nako a lena go lela gauswi a re kopaneng go sasa ba le tlo kgonang go tlala ka founa re tle re kgone go le thuša mošate ke mo ke tswa gona thobela. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. A feleletše data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Matsebe Country Lodge, Mogole Mutse Community Radio Station, di go tlisetša birthday celebration in style with October babies go swana le Fancy Face, Majuli Spotelo le ba bangwe ka di 26 October 2024 go thoma ka 2 o'clock afternoon till late. Lefelo ke Matsebe Country Lodge gaufi le MCRS building. O tla thabišwa ke di local artists le di DJs. Go tsena ke mahala. Mola theme e le denim and white. Dintlha ka botlalo leletša 082 545 0835 082 545 0835 hashtag October babies e tla re bona style sa le selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Ge e le gore wa o tlela latela melao ka moka ya tsela gore go fitlha o Mutse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego Theeletša selemo gotlhe mo o leng gona etela www.mcrs.co.za. Well,
ka selo se se wela wele umule gore ke go gomotse se wela wele mara o fa o kwele na abenga ka yela itlile se wela wele nakela bari ya fodisha ka nnete se wela wele ke na le bothats ba yona ngaka eo a re dula ka thoko ya Limpopo ga matlala ra moši a re ke tloutša baroka a ba mo tsebang ba re ke ngwana tloutša baroka se wela la welediwe se wela welediwe go molela ngwanaka Telesh, umulela suela wele, umulela manatu, umulela, suela la wele diwe, suela wele diwe, umulela manatu. Kinalini tikiadu, kinalini tikiadu, uri polo rito yuwechi. Emelela ritu Robona tuncha baroka Sewele liwe Sewele liwe Emelela ritu Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo theletšwa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e le sometharo fela go itšwela go ere ya lesome 13 minutes after the hour 10 o'clock la go ke lena go la pitšeng tše kgolo re ka gare ga tharolwana ka gare ga tharollo ya mathata mo e leng gore re na le balli ba rena ka mo moroka ntle le go senya sebaka nkore ke no tla ka mo go wena ka mo we ke go fe sebaka o ba tamiše semmušo ba theletše go tele balli ke moka ba tetsebiša ge ba fetša go tetsebiša ke moka a re nape a re namele ka baka la gore ge e le mampia ona a re lapile melala professor a ke go leboge malome ka kapa ke bile ke go tamiše sa bobedi a ke tamiše magoši bogošigadi mešate ka moka ke dumediša batheeletši ba bagolo ba motse community radio station ke dumediša ka dikgokaganyong tša leago ke dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke leboga ge bomalefo ba kgonne go kgatha tema ke dumediša mangaka baruti ba porofeta bao ba kgathago tema e kgolo mo radiong ya gaborena ya motse community radio station ke rata go fetiša molaetša o mongwe monnyane šu batswadi ba rena baswa ba gaborena nke re itlhokomeleng nke re itebeleleng maphelong a rena
matšatšing a bolekgono kudu ge ke lebelela hloba boroko ye ntšhi ye ke e kry-ang ke hwetša godimo ga baswa ba bantšhi re a nyala re nyala e sa le ka pela manyalo a rena a fela e sa le ka pela ka morago ga mabaka a malome ka kapa ke thomile go lemoga gore go na le bothata bo bongwe bo bogolo bo e leng gore batho ba bantšhi ba sa tlo tsena ka gare ga bona baswa re nyala re sa le ba bannyane mara o makale malome ka kapa kamera ya rena ga e be le lethabo ke lebeletše le go batho ba bagolo kamera ga e be le lethabo basadi ba emaema ge ba emaema banna ba gana ke nyaka go nwa tabeng straight ke se ka hloke ke tšea nako re ne le bothata bo bogolo bo e leng gore ka gare ga malapa ga borena magagešo go balekane go boima kudu gore go be le go tsenela ko boetedi digwara di sa le gona ene ge digwara di sa be gona re tlo ba le mathata-thatana a e leng gore re a experience ka gare ga mathata ka gare ga maphelo a rena go na le batswadi ba e leng gore gone jwale ba tswile ka gare ga dikamora tate o dutse ka ntle o robala ka rumong ya ka ntle koko sa le ka gare ga kamora ya gage ke bolela le bona e le ba babedi gone jwale radio ke a tseba gore o molomong o thieditše radio ya gage magagešo lokišang taba eo dirage di tsena ka gare ga lapa sa mathomo se e leng gore ba se hlola ke mphirifere ke ntwa ke go tswalela gore go be le digwara ka gae ke bolela so ka balekane ba banyalaneng ba robetšeng godimo ga mpeto mo tee mara o tsweleng ditene tše pedi lokišang taba eo go na le batho ba e leng gore ba kwiša bohloko ka lebaka la gore ka gare ga morago ga manyalo a bona goba ka morago ga go ntšhetšwa magadi monna o sa tletše ke sukiri go apala ke kwele bohloko thata ge mme o mongwe a ntšhela ka meokgo mme o mogolo a re moremi ngwanaka ke shota dijo di le gona ka gae mogala boa ka ga a bajwe mara fela ge ke ra re emaeme re nyake go tseba gore bothata keng mogalabe o wa gana mogalabe wa ka o robala ka gare ga kamera ya gage ya ka ntle ke robala ka kamereng ya ka gare ke lala ke ne ke nnoši ke hloka sejo se e leng gore a go monka yang ka re ke tla ya go reka gona go na le ntho nngwe ka gare ga lenyalo ge mme ga ka hloka dijo tše a swanetšeng go di fa ke mogalabe wa gage a go swanele ga a hloka gempe mo e leng gore a ka llela ramogolo goba a llela mmago a re ke kgopela gore o rekele bana hempe ya sekolo ge mme ga a ka šotišwa dijo tše a swanetšeng go di kry-a a go mo a ka di kgopelang gona e leng ka ntle ka gore ge a ka ya ka ntle o tlo mmiletša ba geno wa be wa bitša le baagelwane wa re mosadi o go nyaditše go go nyatša banna ba gešo yemelelang nke le yemelele metse ya lena tlogelang go tsena ke dira ka bogare go na le malapa e leng gore ke 10 years taba yeo ya digwara e se gona ka gae motse wa gona lešata le ka sefele dingaka di tlotla di a bereka baporofeta ba tlotla ba gaša wa berekiwa bošego le mosegare wa bola ko go ntšha dikgomo lešaka la bela fela lešata le ria ke ntwetee ka gae bagalabe ba ga borena ge re dutše fase re bolela le bona ka ge re fela re dula le batho ba bagolo ba fela ba re fa temošo ya gore lebakeng la gale la gore go se ka ba le ditsheko-tshekwana tša go swana le dilo tša go swana le tše ke lebaka la gore go be go ne le meriana ye e beng e nwa ke batho ge digwara di se gona ka gae o ka se re ke tla rapela modimo o tla ria mohlolo go na le taelo ye e leng gona straight goba setlhare se se leng gona se e leng gore mmereko wa sona ke go thuša ka gore ka gare ga lapa go be le poelano ka mora ya monna le mosadi kgahle ke kgopela gore banna lokollang basadi ge ba nyaka thušo le seke la ba ganetša go nyaka thušo la re ge ba ya dingakeng ba ya go nyaka thušo ya gore ka malapeng a bona go be le bophelo ba be le lethabo le ba le kry-ang go lena la re basadi ba lena ba le sepelela ba le loya taba ye ya gore mosadi ga emela lapa la gage wena monna o šale ka gae ke kgopela gore banna ba bantšhi re lebelele banna ba bantšhi re gare ga bothata fela ga re bone ene re no ba le kgang ya gore re nyake thušo mola go ba bua rena go sa ba jwe basadi ba ka nako ye nngwe monna modimo o lokile ga botse mosadi ba mo faketse moleko o bitswa go stena a nyake go bona motho wa monna kgausu le yena
ge monno a re tswe re o nyaka thušo o ka ikry-a dikerekeng o ka ikry-a mangakeng a setšo o ka ikry-a go mangaka sekgowa o ka ikry-a ditleliniking o ka ikry-a kae monno o no gana goba mosadi o no gana malapa lena gore a feleletše le gore bana ba feleletše le gore ka gare ga dikolo ba gahlana le meliko e megolo ya gore ba feleletše ba feila e mengwe ya meliko yeo e khosa ke rena batswadi phethang ditaelo le phethele manyalo a lena ditaelo ya bobedi tabaši go ne le bana ba bangwe ge e sa le ba tsena sekolo from grade 1 till grade 12 senge ba feila mara ge ba ile ba re ge ba santse ba tle ba feleletse grade 12 ngwana ba nomiti a ka gore a feile subject tše pedi fela a sanka o feila mola ya bangwena mara ge o swantse o no fetša grade 12 go apala ke lepheko ntweo ke moraro ntweo ba go bethile ka moraro mogolo ba go phikile ba go tseba ditaba tekemakemele ke lebogile kudu molaetša o ko fang batho malome ka kapa ke lemoša batho ba bantši gore ba swanetše ba itemogele gore e le baswa ba bantši ba tlo tsena ka gare ga bothata go ne banna ba bangwe ke bolela so malome ka kapa ba nyetše ngwago tlang go a thoma go pala tu go padile a go sa laeta selo ka gae ene ge o re wa lebelela monna o sa le monna tia nnete o no gana go sepela batho mo gore a kgone go kry-a thušo basadi ba bangwe ba kwatile banna ba bona ba dutse makgweng ba tšea gore ba dutse le basadi gante banna ba le kua go apala o tsere monna a bolele moroba gore banna ke nyaka thušo monna go mabona ka tima a tla bolela after 3 years gore banna ke apallo ena go ne monno e leng gore ga a šetse a pallwa le ge e le gore o sa tletše ke disukiri ka gae a dumele gore mosadi ya gage a ye ka ntle ba ye go mo fa dijo a boe ka gae ene ntongwe e bohloko ke gore o le monna o kry-e o ne lerato le lentšhi go mosadi ya gago mare mabona a timile fela o dutse ka gae ga o nyake thušo o lebeletše mosadi o šetse o mo katile ga a re ke ya kae o mo šetse morago o šetse o tšea difounu tša gage ka lebaka la gore wa tseba gore ka mola go ne mo ke sa kgoneng go fihla gona go ne noka e ke palelang ke go e tshela mara ga o nyake go tla go nyaka thušo taba ya digwara e nyaka meriana ba gešo e nyaka gore nko o kry-e ditaelo tšeo ka dinwang tše di ka go thušang go tima lešata ka gae go tima go hloka poledišano ka gae gore ka gare ga lapa go be le lethabo le kgone gore rerišana dilo tša lena tše e leng gore ke tša motse wa lena ene jwale ka balekane a re tlogeleng go ignora taba ya gone gore mang o kwatile mang a rieng dilo tše di swawe di kgone le kgosetša bothata mo bophelong meleko ge o e tla go wena go kry-a o kgopišegile ebile o nonnoši o go aparela ka maatla so a re phetheleng bana ba rena ditaelo a re berekeng metse ya rena pula ya ngwago a itle gabotse kudu lehlakoreng la magadima ngwago a tlo ba gabotse ka kua mogala di šetše le tšere motho so ke kgopela gore ke a kgopela mangaka ga borena baruti ba ga borena a re reng ge re rapela nke re rapedišeng pula ye e sa tleng gabotse a re rapedišeng magadima a sa tleng gabotse a re rapedišeng moya o sa tleng gabotse ba ba phasang ke re phase re bolelele badimo ba re nego dikgaši nke re lekeng go di bereka ka mokgwa go swanetšeng nke pula banna e tleng gabotse se ka tla ka bobe mo re sentšeng ge e le badimo ga ba bolele re kgone go tseba re ka lokiša jwang bana ba ga borena lena le ba buang le ne le mathata le nyakang thušo fihlelelang thušo re gona setšhabeng go tla go rena le tle le kry-eng thušo ntlha ya ka boraro ke ye dingaka le ne le mathata a mantšhi le lena dintompa di tletše mo motseng a go berekege ba bangwe ba dingaka tša ga borena ga go berekege ka lebaka la gore magagešo dilo tša lena a di sepele gabotse ka lebaka la ge ba bang ba na le lehufa go lena ba bang ba tlemile dilo tša lena fela re swanetše gore re ben le mokgwa wa meeting o e leng gore re tlo tseba gore mangaka a tletšeng mo nageng ya ga ba rena re ka thuša jwang gore ba bereke ba tseba eng ba ba sa tsebeng selo ba kgone go thušega ba be gabotse bana ba batho ba thwasitše ka ditšhelete tše dintšhi le kae bagešo re gona le ntshwareleng go no tšea nako ke e fa molaetšao ga go le kudu ke llela gore setšhaba sa borena se thušege go etša le lena ge le thušega le etlile fa age ke ba gamang ba tšhaoke
ke leno re itiang ka sereto sa ga Chauke he bola mamangere ko sa ga Chauke ke tsebe ye a ke tsebe ke le go itheta ore monna ke na itheta ngwana Joseph abela wa khonta mpara ka makolonji wa zari wa mangoni ka nda sha manwafu ka nda sha manwafu wa Chabane nambile ba re reng na ya a gona bothata malome ka kapa ke bao a ko go leboge Moroka a re a leboga matsonga a borena ba ga Chauke re a leboga ya re a leboga ga itse dia ka nke o no titsibisha le ngwana ka titsibisha ka molemma go rena le abuti ba titsibishe semmušo gore go tsebagale gore na ga botse re bolela le bomang Thobela baretsi ba MCRRS ke a le dumediša ntate le kakapa le ntate Moremi nna ke nna Thandi wa Chauke ka bodula ke dula Lofontein gae ke Almastrief C and then ba ke di kgaitšedi tšaka wo ke setlogolo saka re a leboga ya no a re ka mo go mama ka mo re a le dumediša ntate kakapa le ntate Moremi le batheletši ka moka ba radio station nna ka lebitso ke Maria wa ga Chauke go tswa go Digwale Lofontein gae ke belegwa Almastrief C re a leboga abuti Thobela ke le dumediša ka moka mo studiong wa bolla mo ke strike mo ga Chauke ka mo Almastrief re a leboga magagesho re a leboga ntle le go senya sebaka mma go rena re kgopela gore ke moka o napono re fegolela se borala o lokologe you are protected ditaba tša gago mathata a lena a tseba ke lena nna re a tsebe re a kwele ka lena wale re no kgopela gore o no tla le tsona gabotse o di a le gabotse di kwaga le gabotse gore le ngaka ga theleditše ka mola a kgone go tseba gore jwale ge ke tloga mo ke ya kae Thobela nna ke na le bothata ke na le bothata ka mola lapeng la ka kwa mara bothata jo ke tloga le bona ko gae Almastrief so he ke robetse ntate kakapa go na le selo mo godimo ga ntlo selo se sa rasa sa kokota mo godimo ga ntlo sa kokota ke phaphama ke se utlwelle he ke se utlwella le sona sa gomola he ntse ke se utlweletse se thome se kgwaya mo masenkeng se ngwara mo masenkeng ke sa re ke se utlweletse ke zume ke boroko ke re mola ke zumile ke boroko ke phaphame gape ke utlwe ka mo ntlong ka mo go tsamaye selo ene se tsamaya o ka re ke nto e gagabang segagabi like di old dropo di alla ka mo old dropong o ka re go na le motho wa ikotlolla ka mo old dropong mo di head botong le gona go no ba ka mo dirakeng go no ba ka mogo dipitsa di a bulega kore ke se ka kwešiša gore gabotse ka mo ntlong ka mo go diragalaeng ke bile ka ba ka rua katse ke re go na le legotlo ka mo ntlong ka re mola ke ruile katse ya gwa ka e kry mo gating through kore ka makala gore pila o diragalang ene segagabise he se thoma se rasa mo dimantlo tshwantse re tengwaye le ngwalo ra ingwaya mo sefatlegong ra tengwaya a ke tsebe gore go diragala eng ga botse ntho e kore e ntlhoba boroko ke ntho e diragalang every day le re dutse mo disofeng sofa go no re gu ka mo morago ga sofa mo di-TV
TV o ka re le yona ya otlologa ga ke tsebe gore go diragalaeng ngwana ha tsoga furu maloba o tsogile furu a hlapa ha hlapa a ro ya sekolong gano wa ntwe nngwe fela ka mo ntlong namele ngwana o re yo he ke re keng a re mma o utlwile ntho e weleng na ke tsoe re nyake ntho e weleng ha re bone selo ntho e weleng so ke bothata bo ke nang le bona a ke robale a ke tsebe gore ke gope ke nyaka thuso e kgolo wa tseba malome ka kapane taba ya Almas Drift badudi ba Almas Drift santse ba nke ba re plane jwale gona ke gale go lekane badudi ba kua ba sokola ene nto kholo e ba sokodisang kua ba sokodisa ke taba ya baloi dilo tse di riagang kua Almas Drift a tsona ya ke tšentši kudu ene e a tlaishega mma gorena ke kwa gore dilo tse di thomile gae mma go kae mma o tlhokofetse before mma go a tlhokofala go diragetseng before mma a tlhokofala gore nka no re ntwe be le gona mara rena ne re se aware ka yona ao ne re se aware ka yona ka re ke gopola tšatši le leng ne ke tswile ka shopong ka re he ke boa shopong nete he ke tsena ka gate wa ba le something like o ka re metsi a ntšhela mo maotong and wa fisha ka nako ga go pula ga o selo ga o maru banong ka re mara metsi a tswa kae ka makala gore metsi a tswa kae and le di-all drop tse le ga ene ntse di lla bjano nna a ne re sa šetse ka mokgwa bjano he di thoma di diragala mo go nna mo Lowfontein ke thoma o realize gore mo se ntwe le gae be le gona o kompotse mo lena a e letimele mabone kua gae a ke tsebe gore mabone a timiwa ka re nako nngwe be re robetse a re tsebe ka gore no go na le low shedding and low shedding ya rena nako nngwe e thoma ka 5 mabone a boa ka 7 ba tseba go ba bantši ba ba ileng ba tla mo ya mara mabone a ile a tima mo bekeng a no tima nje a ba laita ka squishishi ro dira nna ka ipotsa gore ke low shedding mara be e se nako ya low shedding ke bona le tlile le setlogolo se le sona se a tshwenyega ka mokgo nke le no mo fan re kong gore ngwana wa ga borena bothata ba gage ke imba Melang ka moka ka lebitse ke nna re Thabile kwa gae ke tshwenya ke segagabi o tshwenya ke segagabi se dira nana Ratengwaya Bošego Ratengwaya ile dira skalla ngwana ile dirang ntwe o ka Ratengwaya Bošego ane le mo masenkeng e ka re ya Tengwaya ne pele ka montlong ka re ya tsamaya ene nako ka ile tshwenya ke gale go ba o thoma go ikwa matšetšia a segale ke ngwana ga go mama ke setlogolo mmage o robetse ke kgopela mmage o jele ke mama na mmage o ba le thwasong so o tlhokofetse a le gona ko thwasong ba jo na sa baje o no tlhokofala nje go diregileng na le ko thwasong re tloile le brurwaka ka bo 2 re ro mohlola gona ko na thwasa ko teng ko Lowfontein ko dimko ra re fitla kwa wa ra dula le yena go sena le bothata ngwa a le right a sena le bothata ka bo 4 ke re boela morao ebile ke fitla ntlong ke re awa no ke Thabile ke tšo bona ngwana o right ha ona bothata ka bo 9 ke kholo e tsena ba mpotsa gore ngwana o tlhakatlhakane o ile tleliniking ba founela gae ba mfounele ba re gape ba re ngwana o tlhakatlhakane ba mo isitse tleliniking re tloe tleliniking re ye di-C he re fitlha di-C ko tleliniking a wa re ke re ile gore go fedile ka ngwana he re fitlha kwa re botsisa gore he go diraetseng ba rawa o tlile le sona
ya ngwana e nyaka re tle re lebelele re lebelelishane re bone gore bothata e ka ba ebile eng ala mo fa selo ala mo ela le selo sa go ja a re mo reketse maswi a rekile ko wena a rekile ke rena okay ya no di kusha bohloko ye ya ngwana ye e tlo nyaka gore ke le lebelele yona re boneng gore bothata bo bogolo e ka ba ebile eng mma gore na no ga ye le phitsi le yona nako kae ka kwa gae nto ke ya gale e ya fetoga e tsenela mapaile lena e dira eng goba e no le loma fela ya peleng e thobile area ka mogo like ha o robetse o no utlwa ka re o na le motho ka ona mogo ke kwele o bolela gore go na le tše dingwe tša ditiragalo tše e leng gore di bile gona go tloga ka kua gae ke kgaitšedi yage o mmona mmo lebaka la gore ke kgopetše gore ba tle le yena o šetše ka gae so be ke nyaka go checka gore yena se a se experienceang ka kua gae gone jwale sentse le kgaitšedi ya gage a re tše dingwe tša tše a di ikwang kua go yena di thomile ka gae and then yena jwale ka motho a dulang ka gae mathata o itemogelela a mohuta mana dilo tšewe di sa le gona ka kua gae di sa tšwela pele goba di oketšegile di fokotšegile di eme goba jwang ke ka baka le ke ileng a tle le yena ka baka la gore di thomile gona ka ku tobe ka mokgwa bollang ka teng sestere ka mo ka ga nna ke setse ko hae kwa le nna ke na le complain e tshwanang le yona eo ke na le complain e golo Mr. Moremi na le complain e golo ambe a ke robale ka mola total gore a ke robale go na le old dropo tsoko e leng teng mo ntlong mola old dropo yela e thomile ganyane e like e betha ganyane pero no e wes gore ke utlwa le ke le ko front ke one utlwa ke le ka kwa ka mo dining room gore selo se nka re se betha ka matla beno ku ya teng e dira too much all dropela e dira too much mo e feletse ke khile ka moraile ka re no a ke itse ke selo man se leng ka mo ka re ke nna ke le wale ntlo ke golo ka khile ka moraile re no ke se ke benne e bila ke sa tsena le ka mogala ga yona because ke sound ke utlwang e bushiwe ke robetse ko mas gore wa go ka mo sala bona le one mo ntlo go mara feel ka mo a ke one ke na le motho ore ke na le something se leng teng ke a feel mo ke robala mo teng mo gore straight le senkele le straight le wa tsamaiwa mola ya ke kutlu wa utlwa gore a go bestele monyako aka ke robetse ka mo kamoreng ke kids o feel ka re motho wa o push like go monyako o push ene this thing entiralang intirala mo ileng gore heke ntse mo ntlong mola gore le nka tswa ka re ke a tswa impusa gae ntwe like sentse ke phela ke le one ka mo ntlong ke phela ke le one ka mo ntlong ene ntwe ke dinalo tse ke dinanang ka mo ntlong ka mola ke no nana lo yana tse ding tse leng gore ke feletse ke dipusulu mara ke sa phelelang like ke nana lo tse ding tse champ enen tagaza ka dia bereka Mr. Moremi dia bereka ene ke mesa me bereko gantsi thata le malo yana go se re ke mmereko ke apply ke so apply fela mo go be le gore mo ka apply le mo teng ba tle le nna pila finally a ba sa tshwara dikolo tsa ka a ba sa bua monna a ba sa dira selo it's been against 5 companies or le no maloba ne go se ke tsamaile batho ba le ba se ba sa bua mo gonna ka be no ka no a tsentse ke tlwaetse fele from ko mrao kwa ke itse ro a tsentse ro ke tabarna re gone ifetsa ba mbotsa ka date so re gopela ro nya ka interview sentse o tle ira so o tla mo sentse re tlo bolela awa e ba tabaza a ba sa aksaba kreya mo phone le ke ba phone le ka aksaba kreya mo phone otherwise mo WhatsApp bong ke ba respond yeah so se lo ska dira le 6 times 7 times gore several times se direga ke a bona re mo na le ntwe e sa tsamayeng ga botse ke khona o bona nna ka bonna gore mo a ke sa liwa ne ke tsamaya go ngela lora ke
ke tsamaya ke no utlwa ka something like ke tshose ke something yana ya go utlwa ka nna something yana se le mo gaufi le nna montlo mola masenke alla ke gona apea ke re fetso la apea fela mo ke be plate ya ka mola ke tsamaya ka mola ko tlhatso ko tlhapa matso ke iwane kana go thome masenke ge nka re go na pula wa bona letsatsi le ka fisa thata nne go boa ga nkare go khulapanyana o gore masenke gore a dirang o be le that sound e tshwanang le eo ke ntola ya gore masenka a ikotlolla mara ga gore wa lebella ke bošego man ya ke bošego okay le yona la ikotlolla sometimes ge le office le a no re thathathatanyana beno ala di a gore like nkare pula yana nkare le pula ya sarasara like ntlo e yotlhe the whole house ke re patches ke re go nolla ka ke re ka mo kamorinya go nolla ka mo ke ka mo ele go nolla ka mo wa ke pota ka mo dainro go nolla ke ra wa bana ga me pula yana ka montle ke tswele ka montle gore le tu ba gona pula ena mara ke tsena ka mo le ke no feel ena sound e gore pula ish wa itse ka mola ke kra ke le stress too much ke kra ke le stress too much tabe ya ka ya mmereko ya o mesa mmereko ga ntšintši e a khona go tlhusisa pila go diragalang ka nna so there is why le mpona ke le mo ka tseo ke re ke tlo nyaka thuso go gopela gore ba nthuse and then dilo ka moka ga tsona tše di diragalago ka mogae ka moka ga tsona ga di affecte taba tša gago tša di-relationship awa a di gore nna tse dintse ke no di bona normal go lwa go na le o lwa normal o bone gore mo phoso le nna ke nna ka mo and then le ena phoso ke ena ka mola ke sa itse mara tse ke di bonang ke no bona le tse di direga it's natural tse di direga natural o bona gore le nna ke dirile so then ya ke blame mo dinto di nna le teng ya mara tse e leng gore a di right ne ke tla bolela gore no na le tse dingwe la ke di kwishishi mo yeah so ampor mme ke eng le lena ke bro wa ka ke ausi aka le bana ba motho and then lena le dula kae nna le ausi re dula ko Lofontein and then go gae go setse yena and then ka kua wena ka kua o teketlile wena ga o ne matata le nna ntho ya ntshwenya ko gae ka go jarateng ko ke dulang and then re tlhale yona vele ko gae ne ntse ke utlwa re le ko gae ne ke re ke robetse go utlwa ka mofasa ga mbetho go betha ntho re kuku ka mofasa ga mbetho ka nako nngwe ke re mo lefestereng ke bone seriti sa ntho ka re na le maboya a ma brown o eme mo lefestereng ke re ka e lebellisisa ya shiruga and then ke ile ka re tšatši le leng ke na le mme o mongwe wa moprofeta mme o la a re gape ka kwa geno ka kwa go na le phoofolo and phoofolo ye ke kgolo and then batho ba e bona mara lena a le e bone and then ba tsia o ka re kwa geno la loya he ba e bona and then e tsamaya le di kgomo furugo ge di ya nokeng mara e boantši buana le dikgomo batho ba e bona lena ga le wa tseba re bokotsi ba ntho ke sa go tsene ganong ya gore batho ba e bona lena ga le e bone e tla se be taba fela ya gore le ya seleka wa bona ge mphakati kapa maloko a setšhaba ge a ka fetša a bona dilo tša mohutowe ga ba tswafe go no hloma sehlophana ko ba dutšeng gona go no re no mara batho ba gora gore ba seleka ene ke bona ba diang gore le rena mo motseng re be le mathata nto profo e šetše e diregile malapeng a mantši mo e leng gore malapa a mantši a tšhumilwe maloko a family a mantši a go ba ditšwe ka morago batho ba tle ba lemoga gore no mara o ka re dirile phoso mara ya ba gore tshenyagalelo e šetše e bile gona so lapa la batho ba ke le hloka thušo ya ka pelanyana ene le batho ba dulang le bona kore ba kwešiše gore dilo tše ga di mo go bona ga se tšabo wa bona ge o tseba gore ke ne le selo ke saka o ka se tsogile o senyaketse thušo gore se ya go hlakiša already go o tšea selo se tsamaya le melao wa tseba ge se dira melao ya sona o ka se re moremi nthušeng so batho ba ke ba tlabegile ke ra re le setšhaba ka moka ba ekwe gore batho ba ke
ke ba modimo ba tlabegile le bona gore tše mohlomongwe le di bonang nna re sa di bone nna ga re bone mara go ne le tše le rena re di ikwang jwale ke ka baka le re tlhokang thušo gore dilo tše re di ikwang di re katoge tše lena le di bonang di re katogeng Thobela e no ba jwalo malome ka kapa baloi ba kgona go tšea diphoofolo ba di rue ka lapeng la bolena ba kgona go tšea ditholwane ba di rue ka lapeng la bolena ba kgona go tšea dinoga tša bona ba di rue ka lapeng la ga bolena ba kgona go tšea lapa la bolena ba le dire pleke ya bona ya go bea dilo e le ge ba nyaka gore bošego ge ba itla ba topa ba no fitla ba tope ba romese ba se roma mo se yang gona ba tšese ba se rome mo se yang gona that's why ke botšišitše gore le hula mokgekolo le bile le hula mohuta mang and kgaetšedi ya ka ga e otololla goba ge e ka ba gone ka mokgwa le gopolang ka gona ena se sa gopola le tlano thušana ka yona gore moroka a kgone go ikry-a gabotse a ekwe it can happen gore go e otlolola gabotse e tla be e thuša gore ge e ka ba mokgekolo le marobetšeng le ena o hloka thušo and then le ena a fiwe thušo ya gore a kgone go robala mokgekolo ha tlo robala le yena o na lela ka moteng a re ka moteng go bohloko a re go a fiša and then le ngwana wa sestere le yena ha tlo tlhokofala before a tlo ya thwaso nna lela ka gore wa fša ka mogare le lasbon ya ko gae le yona ne lela ka the same a re wa fša ka mogare and then ge ba hlokofetše so a ba ruruge awa go rurugane ba sa ruruga ona rurugile maoto ke lasbon ke lasbon he le magoko yena o tlhokofetsa a le gabotse le ngwanyana wa kao le yena o tlhokofetsa le gabotse le papa a senke ba ruruga aowa okay jwale lapa la bolena banna shi le lona le ne bothata malapa lena shi ya ona ne le bothata potšišo ya ka ke eteši lenyetše le hlabile go fellela go ba le no kgopelwa ka magadi go ba le no tšwa ka gaela go tenyakela metsi ya lena re tswile ka gae ra nyakela metsi ya rena gore a re le lenyalo a le gona ka moo mmereko o gona ka moo a gone bophelo ka moo lebelela dilo tše ge di šetše di affecta ngwana o monnyano ke fela ke botša batho ke re malome ka kapa batho ba ba dutšeng disanteng ba dutšeng dipolekeng tše di botse ba tšea gore bona a gone boloi ge ba tlile mo gae mo ba kuka dithokolosi ka dikoloi tša bona tša di-Mercedes ba sepela le tšona ba ya mo ba dulang gona ge ba fitla kua ba fološa dipeke ba itšea ba enameletša ba iša gona mo roomong ye ba dulang go yona ya godimo makala e segale gona ka montlong dithotho tše di šetše di thomile o ntse o le gona kua batho ba rena gore na kua boloi ya bo gona le eng ya bo gona gongwe le ditokološi di tletše kua batho ba bantši ba sokola kua ba ipotšiša gore lo tše di re sokodišitšeng gae re ditšhabetšeng di tlile jwang ke bolelela lebakeng la gore le re dilo tše di tšwa ga bolena thokolosi solang ka o sa e rake wa itloša go wena ge ba e rile ba e tlamile ka motho wa robadiša wa seriti se sa motho e tlo go šala morago go ya go ile that's why le lena e le šetše morago go ya malapeng a lena prof batswadi nke le se ka re tšhabelang ka ditomo ma go ne potšišo e nngweše ke šo gore e tlo o boa la boraro a e arabege mokgekolo o robetše ka tsela mohuta mang go diregileng yena na a lwala a re ka mo go a fiša thata na a ratolola ka poleketse yena ka bo yena o na le sukiri ba se ba thoma ntwela gore ke kwa batho ba mpitša ke kwa lentšu ke kwa eng gabotse ga a tlo thoma go lwala thata nna setse re le ka mo Loefontein motho o na a dula le yena ke lasbone ya ko gae e tlhokofetseng rena re ile nka no re ka di-last minutes se tsa lwala thata ke ya vela tlo tlhokofala mahu le a bolelago a di-lasbone a botate a bo morwedi a le kgotsofatša ka mokgwa a tlileng ka gona goba a lebelaetša
ana a re belaetsa a swanetse a ba belaetse malome ka papa se mahu a gabotse a go no re motho no ba jwa re teng ya ka gapela e chaile a se ona a tloganya ka go lebelela ge motho a tloga ka gae o phetha ditaelo gore dilo tse e leng gore ke tša ka magae a se ka ya le tsona motseng wa gage ge o dula makgweng o dula disabapong mo o dulang gona go tloga mo o bona o ka re legae le la gago a le raete phetha ditaelo gore ge o ya go tsena ntlong ya gago mekhokha ye e leng mo gae e se ka sepela le wena ya go šala morago so probleme golo kore lena o kuka dilo la sepela la di iša malapeng a lena le sebe la bereka malapa la lena mo e leng gore dilo tše di kgonno le šala morago di a sepela le lena gopolang gore ge le dula ka mo gae if lapa la bo lena go dula thokolosi tše ke balekane ba lena di sepela le lena mo lena le yang gona ge le ria nto botse di lebeletše ene mmere kwa gona ko go eseng ene thokolosi ya thata ye e leng gore e boima gore e tloga go motho ke ye ba e berekang ka gore e mo fepe ka mokgwa wa gore e mo fepe ka mapadi so ke mo le bonang le palela ko go nyalwa gobane ba lenyadišitše baloi ba lene batho ba lenyalaneng le bona le ge ba re lenyalo le a gana le ka se gane go wena la gana go sesi la gana go abuti o bele ge bana ba be ba sware di 40 years 45 years go no pala lenyalo go ne ntongwe e tsamayang ke ntwela ba ibitsang gore ke generational curse ba le curse itse ka mogare ga lapa go ne bitla le ba le berekileng ka lona ene motho o a senya ka mogare ga lapa ene lapa le la ga bolena ka mogole le bolalang ka gona ke lapa le la le phelang le seriti sa motho le phelang le spoko ka gae mo masenkeng se a tsamaya o nkwishishe le swanetse gore dilo tšela di leng ka mola le dintšhe di ega ga botsona ene baloi ba kgona go tšea seriti sa mmago lena ba se berekiše ka tsela ye ba se berekišang ka gona dilo tšela ge di dutse ka mola di bone o ka re di fepa ke monga tsona be ba le bitša baloi batho nna senke re no utlwa ba re bitša baloi ke no utlwile mme ola a re batho ba e bona ntho ene ba le lebeletse ba re la seleka ba re le baloi ene lena a le e bone ntho eo go abe ke tlhakana le mme o mongwe a nna ka seterata sa ko gae a ema le nna mo terateng a mpotsa re wa tseba ke feta mo geno mo ke bona noga ka re nna noga re e bone a re mara nna ke a e bona and then lena le ile la dira eng ka taba eo ka gore ka nako o ne re sa gola and then re batswadi ba sa phela ne re sena gore ka titseela sepheto so after motho a fetša go go botša gore ge ke feta mo ke bona noga ka mogageno o ile wa efa batswadi goba o no te tshwarela yona ke ile ka mmotsa mma rena ha e bona gone noga ene wa bona re ba le she buile noga ela batho motho la ile nga le botša ka ona nako ela wa bona re she buile ya le tshwenye ka re le di business tsa rena ne ke na le business ka mo yona e wele ka mo le bana ke na le bana a re kwane le bana baka re no lebelana fela e re tswa furu re no thulana mo menyako ha ona wa o mantseng o mongwe ha ona wa re no thulana fela mo menyako a re boledišana a re kwane business ya ka e wele thogo e wele be ile business jwa mama ne ile tavern a sanka wa re tswile ba go fantwane ngo ba re ke nongo bane ba re ibitša batho so radio e homotse mma gore a ke tsebe a ke sa gopola ke rage o e tswa o no ba o nyaka tša bophelo mo gongwe o nyaka gore business e gola senke ba go fa nongo bane taelo tša business tše bo di berekiša tše di jwang a ke no nyaka motho fela ntshwarela jarata mama o se ka tšhaba go bolela nnete ke kgone go thuša magorena wena a wa re botse nnete se ka tšhaba go mpotša nnete re kgone re tsebe go go thuša magorena a se mohlolo aowa ebile ga se dihlong batho ba di-business re a tseba re ba ema a go ne ka mokgwa o ka ranang business ye e leng gore e swantse e kgoboketse batho and then wena wa no senya ke gore a senke ke no berekiša selo
alright mohlho mongwe a re no re o ile wa diragala gore o kaya and then ba go fa ntwe e leng gore a itlo dia tšele na le dikwanetšeng goba wena o tlo o šaetša yona go ya ka melao e ba go fa a ke re ge ba go fa ditaelo ba re wa gaša wa hupa o lokela ka potleng o dia jwang ge o ka feila o mongwe wa melawana yewe go ra re o feitše ntwela taelo la ba go fileng yona ka moka a re bone le noga ebile a gore motho a ka naganang gore bone le noga e no be e le gore wena bo pheta ditaelo o re business e gole gane mohlho mongwe o na le ntwe e sa tsamayeng ga botse business e yago a gona o tlile motho a fitlha dira tsa di dirang mo jarateng mo a fetsa go na le ntonyane nngwe e bofileng yana mo like mo leboteng so a ke tsore ke yona le re keng ke le gapananyana ya ba go file nongobane wena o nongobane ya a ke tsebe ya ba go file nongobane ene nongobane ba go fileng e fihlile tswaletše dilo tša gago ka mokana ga tsone ene nongobane di a fapana go ya ka re ba e dira jwang nna normally a ke dile ka tsone go ne le batho ba e leng gore ba bereka ka tsona ke re mmereko o no ya ka gore badimo ba ka gobe ba bereka jwang so ge ba ka go fa nongobane e wrong wa kry-a e le gore nongobane ba go fang yona mo gongwe maybe e ne le mokgwa wa gore e ne melao le melawana ye e leng gore santse o e latele wena wa se e latele e kgona go bua ka bo yona e tsogele wena maatla motho a go fang taelo o swanetse a go botse gore ge ke go file nongobane ye ge o bona e dira so o swanetse o bue go nna le kona ge ba go file lona gore le tlo bereka o le bona le ne le nnošiso le tshotshoma makhura le bela le etswa lekhulo so le yelela so o kgone o tseba re le golle le ra gore mo go nna go tlo berekega ene le kona le lengwe le le lengwe le e leng gore le ya diriwa kudu la go tliša tšhelete ntši le ne ditlamorago ene before ba le direla ba le botša a gone gore ba ka go fa le kona ba se go botse gore le kona le ditlamorago tša gona keng so ge ba beile le kona mola le gone ntho e leng gore ya le bereka lona nna ba bantši balwetši ba ka ba batlang ga e ba tseba ke bereke ka makona modimo wa ka a bereke ka makona mara gone batho ba ba tsebang ka le kona le e leng gore ba kgona go go fa ntle le gore le hlabelwe le dire eng le ne le batsebi ba lona wa e bona so nako nngwe motho o kgona go go fa lona gantsi ntho la go fileng yona e ya fetoga o tlo kry-šetse ikitima e le morithi ka mogae e le sepoka ka mogare ga lapa ene gore o tle o se tswalele santse o tlo se tswalele ka le kona la gona la go tswalela sepoko se se leng ka mona go ne mme o mongwe o ile a tla mo radiong a lla ka yona nto ya makona wa ga Mdluli ntho le go ntšwa le malome ka kapa e sa re fa problem e serious re lwele le yona ka mogore ka gonang ebile ke bone gore ntho e kaone gore ke nyake motho wa berekang ka makona because a e simple gore e tloga so go ne le motho wa berekang ka makona o e leng gore ke a tseba gore ge ke šetse ke gatlane le yena re tlo kgona go lwa le ntho tše dingwe tša ga Mdluli re di kgonne but go ne le ntho e leng gore e ile ya diriwa ka lekona tene le golle e sa le problem ya gore nthola ya tshwenya so le kona le la solang ka lekeletše mo la taveneng ya gago a go no re go tla ba le batho ka moo ka gore le kona ba kgona go le thebola le kona le swana le motho ge le phela le ya go botša gore okay ke a phela ke right ba le ke tlotliša batho ene ge le ekwa o santse le tsoše ka re le ka se dule le sola le godimo le beile so that's why o kwele ko go botsisitše gore na a senke ba go fa le kona na wena ba rile ge ba go fa ba re ntwe ke yang gapo ka seno dumela re lekeletša di-1000 ka ga gago o sa tsebe gore ke jang jwang so ba ile jwang so bolela le rena mama re go thuše ba rile ke ya business gore batho ba be gona ka moo so after ba fetša go go phethela yona business ya gago e ile ya ba le diphetogo and then mohlomong for nakonyana e kakang and then ya thoma go saka ge go diragala eng for maybe 4 years okay be pick up e sa bapa go ne nto sengwa le direla yona go ne le nto a senga le direla yona
be ba go file lona ka bokae a ke sa gopola ke kgale man mara go nagana so e ka ba bokae so makona a ya ka go fapana ka tšhelete sa le bampitsa 600 mola ka re 6-7 hona mo a ke sa gopola pila no ka sebe 600 le kona la go goga a ke tsebe mara re tla go gahlantšha le ditsebi tša makona mo bongakeng re a fapana go ne le ba ba specializang ka makona then kudu go taba ya go swana le ye ke ne go bereka le mogala bo mongwe wa berekang ka makona ka mo ke sipho ke mahlare ke yena gantšhi ileng gore ge ke ne le probleme so ya makona ke a tseba gore yena mmereko wa gage o bereka ka dilo tše diso so yena o ne le botsebi ba go tseba rone gore nto ela e tle e tloge kua godimo re ka bereka jwang ka yona a se papadi le kona mama jwale ge le sa tlhole sa goga senke wa ya kua ngakeng kua o le tšering wa go mmotša gore monna gape bua le monna go sa berekega ya senka ke sa boela mo go yena le palelane ge le tla kae ka gore šue ba kotile business ile re palelane ka gore ngwana ka ke yena o na motho a sešha ene a tlhokofalela gona ko go kwele ba no e hlakile ya e hlakile a re yengo ye nngwe ba kone a re yengo ye nngwe e hlakile thušo ye le hloka mo go Professor Moremi ke a mohuta mamagagesho thušo re e gopelang ke gore segagabi sela se le ko godimo sela sona se re tlhola boroko se ketima ka thavene ya gago e ka yona e ka gae goba e ka gae ga e ka ntle and then segagabi se se ketima godimo se ketima mo godimo mo otlhe mo ntlong le ka mo ntlong mo fatshe ka mo ntlong alright a o mpotse mo nto e thomile o ketima kgale ka ga gago sa tswa go fihla kere lelo le yona ile ya pala nka se re lwele le yona ka re no fela ke no tsia maybe matswanyana chemisteng ke no gasha fela like okay taba ya noga mama pele nka ka mola ke swantse ke kwa badimo gore ba reng santse re nyake pele plekela ya gabo lena re ko gore badimo meropeng ba re botsa eng ka taba ya plekela o le le mo go yona thuso yona le tlo ikereya ke tlo leka ka matla gore re ikereya re bone gore tšwelo pele ka ba eng ene re tlo gapeletšwa re be ka pela ka re ngwana o santse a e sekolong a ka se eme go ya sekolong ka lebaka la re ngwana ba setša re ke bona digagabidi a re sepela digagabidi a re loma digagabidi dira eng wa tsoa le yena bošiwa ntso sa re a re ke kwelele ko godimo ke kwelele fela kwelele apantile ebile a tshwara ke boroko nna napile ko ona ke tsoile a ke sa tshwara ke boroko o fitlha fru a yo hlapa ntse a hlapa wa eko tšwele o ya sekolong jwang a se ya robala kona o ya magorena ke tla le thuša ka mokgong ka kgonang ke tla leka le ya kwana ke le family ya bo papa go lena re ya kwana le ya kwana mama re ya kwana ke tlo le thuša ka mokgong ka kgonang re kwana mara family ya bo papa e gole ha e ngobi alright phete e black and white o e file ke mang phete black and white e ke tsotse ke taelo ya yona ko kerekeng ba re ke ya go dira eng ba no re ke e reke e ke fetsa o e reka ke e phasetse and then ke e apara ba re ke ya eng a ba mpotsa gore ke yana kgaitsedi yaka wa tseba o sa tlo te tlholela mathata a mantši thata bophelong ba gago nke re le batho re se ke ra bapala ka mebele ya rena kapa ka metse ya rena ge motho a go botsa ka ntho e leng gore e ama bophelo ba gago nyaka go tseba go o sa ikwešiše o se kwa e amogela go nwa le wapere pheta o re a ke tsebe gore ke ya eng then o e aparetseng ke tla reng o bo ba jwa ge ba šale ba go apeša pheta e ne ke mmoditse gore
go na le dilo tse di ntsamayang mo sefatlhegong mo kore ke a babela mo sefatlhegong mo o kare ke te tshwere ka periphery like le nna ba sa tlo le thebola le sa phela le sa tlo ba ditloutlwane le phela. Then what if pheta eo ke a go linka dilo tša bošaedi gape motho a ka se go fe selo morokare even le badimo o ka se no o tsoga o re ngaka eno re apara pheta e then wa se mmotšiše gore ke a eng kane badimo ba ka ba sampontšha yona go ne dilo tše dingwe mama o ka se no di amogela. Ene ke batho ba bantši wa tsa malome ka kapa ba aparang dipheta ba sa tsebeng gore ke jang pheta gantši ga badimo ba go fa yona e ba o tshwenya ke di-joine letsogo le mo lephela le bohloko ba tlo go bontšha pheta ye tlo ngalafang pleke ye gore o kgone go loka o bega botse ene ge nako ya gona e fihlile ya gore o e hlobole wa e hlobola a ge mama o thoma nkgopetša jwale ke nagana re ka re ne ke tshwere ke loto ne ke na le problem ya loto la ka ne le bohloko go tloga mo nokeng kwao go ya fase mama sa le o e apara loto le le fodile sa le ke e apara loto le thotse ya mmereko wa pheta ke go thega di-joine ge o ka bolaya wa bona nke ba re o e apere o bolaya ke molala ba ba tlo go botsa re tsa monyaka pheta e so o e apare mo molaleng molala ga go fole ene pheta ya badimo a se gore ge ba go file yona o e apere o e aparela ruri ge o ka re o apere pheta wa makala tšatši le lengwe e thaoga tsebe gore badimo ba gago ba kgotsofetse ka pheta e tšea pheta e o e bee fase o se ka re ge e thaogile wena wa boa wa e bušetša mo go wena badimo ba go bontšha gore re kgotsofetse ka pheta ompana nna a ke sa di apara dipheta nako ya gore ke di apare e fetile ba di nyakile ka di apara nako ya gona e fetile ke sa tsebe tše dingwe tše nkareng mo matšatšing a tlang ba mpotša gore ke di nyake nkwešiše so ge o ka bona e thaoga phete o tsebe gore se be e tlileng ka sona mo mmeleng wa gago jwale ka kalafi go lokile maloba wa tseba malome ka kapa ke bone ngwana o mongwe kore a apere pheta tše dintšintšintšintšintši ka re wena o tlo ba jwa wena ene o tlo ba juša ke boloi o tlo ba juša ko roro le ditshipi mo mmeleng wa gago tše dintšintšintšintši tše e leng gore di go hlabiša madi pheta tšela ke tše dintšhi kudu ke apara ke batho ba bararo ba bafo kore koso mo ke so ke ya mmotšiša ke re monna pheta tše ke tša kae o re a gome ye ke e lorile ka ra wena badimo ba gago a gone motho a ba ka motrafang ka mogoki se ke strafo se segologologologologolo botša badimo ba go bontšhe phetete o e apara ba kgotsofale go ba tše pedi o ba tše tharo se ngore o kry o apere close to 20 ka mo o apere 20 ka mo o sepela ka pheta tšela mo molaleng le gona o lekeleditše matsogo a le gona o phathagile gane wena mmele a gago tlo ba freene aowa banna la tseba re keng mmagorena ke tlo go thuša re bona re bereka jwang lapa la geno le loke le bega botse tše di sa nyakegeng re dintšhe ka mola gare ga lapa onkwešiša kere thavena ga go rata go bona e bereka kere re tlo go thuša re bone gore e tsoge re ka bereka ka mokgwa wa mohutamang nako o tsoša thavene mogala bo bo o dula le ena o kae o tsamaile le ena le mo dirileng awa ra go dira selo no itsamaela le no re le tsoga la no kry-a se gona awa o no tloile fela re o ya toropong ya ba ile gona ile go mo founela ke mo founela o no re ke tlatla le wena wa gago sala ya magweng sese nna sale ke kgaogana le pape ngwana ka taba dio tse ne ke di bona ko gae ka gore nako ke le ko gae kwa ne ke re ga a tlhagelela ke mmona ntšhentšheditse a le ka mokgweng ka re ke bona tšhwene jwale ra be re kgaogana from 95 and then ke ge ke tlo kry-a o mongwe no ke sa nna le ena mara phoofološi ka nako nngwe ke na le o fila o ka re ke robetse le motho o mongwe ntse ke na le yena and then le yena nako nngwe o na le mpotsa gore o lorile a robetse le motho wa tseba gore ke eng a bona nto ya go robadišwa le dilo e kotsi kudu gobane malome ka kapa yona polelo be ke e bolela ke re banna ba sa digwareng ba bangwe ge ba fetša go ya digwareng le basadi ba bona ba tsoga ba bajwa kore wa no ya le yena la se berekiše dilo tša go itšhireletša o tsoga o bajwa mo e leng gore o kore a kgone kuša gore o ka re o jile eng
ge o ka se bolae ke mala teng eno sega thekalela opa banna ba shetse ba tšhaba le go ya goba go le basadi ba bangwe ba fetša go tsenela digwara le banna ba bona kore ka morago go tla peine nngwe e leng gore a o sa duma selo ge o ka bona o tlhagela ke nto go swana le o tse gore ba go berekile ka lekgobalo ba go berekile ka moleko mogolo wa lepheko la gore o palle ko go ba le boiketlo go ne le molekane la itse bataba mokutu o mone ile ya go tlhagela so dilo tsa go swana le tšeo re swanetse gore re go hlapiša re tloshe meleko ye e leng mo go wena ge re fetša re santse re go thome ka sefuthu pele ge re fetša go tsentšha sefuthu re ya go oretša ge re fetša go oretša re tloša memoya yela e leng mo go wena ka mokana ga yona ge re fetša re go iša mo go neng le noka wa hlapa sefuthu sela go fetša go se hlapa sefuthu sela re go hlapišitšeng ka sona re tla be re tšhetše dihlare tše e leng gore re ya tseba gore tše a gone gore ba re di ka palela ke selo mo go wena tšhela dipheko tša go swana le bo mohlapafifi moraka thuru suswi la boroka ko re tloša dilo ka mokana ga tšona ko re tšhela dipheko tše e leng gore re ya tseba gore ke bo magorometša dibata mere megolo ye e leng gore re ya tseba gore ge re tšhetše ye a gone gore o ka palela then re ya go hlapiša ra tloša serithi sa gago ke nto e santseng re e dire mo go wena pele re ya go bereka family santse re thome ka wena pele re ye go tloša se e leng gore ba go apešitše sona o apešitše ke batho ba babe ka morago ga go tloša dilo tše ke mo e leng gore tlo thoma ba le re go liele dibafo tša gago tša mahlatse ka morago ga bafo tša gago tša mahlatse re ya go nyaka mohlare o e leng gore ko mogolo o bakgalabe ba geno ba tlabeng ba go kgethetše ona re bereka ngwana rena ka mohlare gobane dilo tše ge ba le riela tšona ba di bitša ka maina a lena ro nyaka mohlare o ra go bereka ka ona ra boa ra nyaka solo ra raka tokološi ra e fakela fale ra tseba gore ba le mo moriti o mongwe mongwe wa mohu o sokolang o ema mo go neng le solo wa tloga mo go wena wa boa o le gabotse ra thoma ba le ra go bafa ka hlare tše e leng gore ke tša go bitša mahlatse ya medimo ya geno ya nnete then dilo tša gago di a kgona go loka ya ba gona ba lo thegiwang ka pheko tša gago tša go itšhireletša ra ya kua gae before tsena kua gae wena o ema ka ntle rena ra ya go lwa le phoofolo e leng ka mola ya ba gona mo e leng gore dilo tša gago di kgona go loka nonkoba neo ya godimo yeo ra e bofolola then ra tseba gore re bereka ka mokgwa wa mohutamang then dilo tše e leng gore di a tshwenya ka mola gae ra dintšha ka mokana ga tšona ra bona gore re bereka jwang then motsola wa hlweka wa ba gabotse dilo di a kgona go sepela gabotse ka mola gae ya go kwagetše magagešo ke kgopela gore nna le lena re emeng gona mo tše dingwe tša gore re tlo thoma kae ra tsamaya jwang go tloga kae re tla di bolela ka mola reception ka mola ge re tšhaišang ge e le ga jwale gona moroka ba remele ka mola reception ka mola wena mama wena o bapala tšea ke ya go fora wena sa le o thoma taba tša gago eno ba tšea ke ya go fora re tlo go thuša ore ke nongobane le lekona re a leboga batswadi re emeleng ka mola reception ka mola thušo le tlo e hwetša nomakantšane selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on ge wa gago mogwera a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena mutse community radio station your friend to rely on Re
Precious Spears o no ga tlhogo tše pedi wena go go roma gore o ye go botša motho gore kapi wa motsoma ke moka go fihla kua lapile o ntshenya maina o bolela jwale go tsene wena jwale a khuruwe khurus a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM gomme a re tsene familing ya bobedi ya go tšwa gona ka fa le lefaseng la ka Maphotla e ka sena masogana thathago re a leboga batswadi morokang ba mogele semmušo mongaka ba titsebiše ke moka rena pe re dule ditabeng thobe ole mene kudu ya ke kudu kudus ya le kae ba geshu re gona ke ba ga manna ba wa Mnguni eMaphotla nkono e bolela ka Sepedi Mnguni ke Mnguni wa ga mang Mnguni ye Mnguni o wa ga Mnguni sinanazelo sa gago se reng thubana o nguthubana awusishaye kancane lapha sizwe thubana mkhala sinana sakosele sithini thubana mkhala sinana sakosele safika emphinjeni sarabalala ya sakusithini sinanazelo siwa siyafana yes ninjani na siyaphila ya siyaphila siyafana mara mina ngitshade wajiyana sithini sakajiyana wajiyana mbandile mavuka ngebisi madlaza abanye mabadlaza bakhe uyajabajaba bayajabajaba re a leboga batswadi re a leboga le ka go tsibiša semmušo ke nna mamangwa ga mamang ke tswa kae jwalo okay Esther Mnguni mbuya eMaphotla ya mara mosegare be ke bolela le wena o bolela Sepedi man ba go kgalemile batho nka se pass o fikelele o khulu o tlwepese Ndebele awa ke asibolela le Sepedi wa se bolela machiana ke dumedisa ntate Kakapa le ntate Moremi ke machiana ke kamalami ke ngilina Mnguni kihlala eMaphotla kilotshisa abalaleli asinabo nabo babakapa lapha siyathokoza kgaitsedi ya ka o ka nape wa no fegolla se borala mo we ka baka la gore ge ile mampia o na a lapile mela la ruri babakapa re na le bothata hle ko hae ke sanna ka mo hae a ke sonyaliwe and then bothata ba rena ke gore re tlhokofaletse gantši man since ka 2009 ka le ka 2010 2019 le 2021 le hula mathomo le bile la ngwana o monyane man wa 14 days o no fihla mo lefaseng a bulegile mo maleng re sa tsebe gore problem ke eng and then la bobedi ebile mme wa ka tlhokofetse a ile monyanyeng ko Ramogolo and then abuya o tsamaile Friday Saturday Sunday Monday he abu tlhakatlhakane and then re checka ra msa ko motho a re ba mo jisitse bi nyama ne ba re ba mo jisitse nama ne ba itlhabile kwa ko monyanyeng. And then ka 2019 le nna self ka ima aka kira ngwana ke mo krila le stillborn 2021 papa ka tsamaya re ya le hung le ba mmeditse ko rangwane and then a fitla kwa a re ba mo tserile Tuesday frugo ka laboraro late a re wa boa ya hae a tlo hlola and then o tla boela for weekend bua ya le mola matenslo ba ira kotsi a tlhokofalla gona mo and then dilo tsa rena ga di tlhakane ke bolela so e feletse ke mmereko ka November
ke so ke re mmereko le bana ba rena ba ke na le ngwana wa ngwanyana o tshwere ke mahlo ke na le setlogolo se na tsoga bosiung je sa lla ke sa tsebe gore bothata ke eng. And then ko hae vele ha o tlakane and then le bo abuti ba rena first bona ko hae na Thabana since le yena o tlhokofala papa rena ka 2021 nka rotlile 2 times ko hae o ke mo latelang since a tsamaye re seno boloka papa rena. And then last born wa tla hae marotla scars ane re kopela thuso re ka thabela thuso nngwe le engwe re ka e kry-ang. And then ntle le gore ga go loke selo le tlhagela ke mahu ngwana o tshwere ke matlho jalo le a robala ka mogae a re robale go na le dilo tse di tsamaya mo dimantlo. Last nyana ke no tsoga ka kgasha ka spirit le letswai at least wa ba piterinyana mara awa he re sa kgasha vela re robale o no utlwa gore kutlung mo dimamasenke re sa tsebe gore bothata ke eng. O baba makatholi accident bakahamba nobani? Bakahamba no baba omncane and then no driver omunye ubhuti wethu hlala la iside akomhlanga. U driver bekungubani bekubaba? Nguye lo bhuti wethu lo baba umntana ngakasogulu. Okay. Le accident le yakwashona ubaba nobani? Kwashona ubaba yedwa ngoba ngesikhathi bashona la benze accident ubaba washona same time. And then baba omncane bamthatha but nabakomhlanga basho bathi nafika le ngoba wafika thulile bathi maybe ushonile. And then ngathola ukuthi ngasidala wavuka ke isikhathi amanesi azokuthuka ke babaleka bamshiya khona lapho. Wagcina sathola incede wena? Hayi shangazi ngeke ngisho ngoba waphuma sebamdischarge. Wabuya zongqaba ubhuti wakhe but ubumbona ukuthi akakho right. So abantu laba baphupileko anibaphuphi? No baba mazange ngimphuphe asinake wani bengilokhu ngizwa bathi bamphupha mara mina asangafike kimi. Mina ngiyamke ngamphupha baba ngimphuphe kaningi. Beka asonda tosa into le uyitoselela lapho ya ikhuluma. Okay bekasonda ezithisi ubaba ngithi ngithanda ukumbhuda ngagcoke yona msiba agcoke isambatho esigreen enesamkhambisana so vele sona bekathanda sona mina vele ngiyakuthanda ukumphupha agcoke sona ene nomntwana nami omkhulu uyakuthanda ukumphupha agcoke sona ayisondwe. Wena inkinga ohlangana nazo lapha empilweni inkinga ezinjani soma? Mina kwami nginenkinga nami inkinga angibereke ngifuna nombereko ene nano baba wami uyabereka mara sewazisi selapho ene nalapha ekhaya mana sakunara akusiright ngibonakala kule bathi batsho nangithi ngiyakhamba bathi kunesilwana lapha ekhaya ene ngesakade mara nathi angangazi ukuthi into esiphume njani vele asikhoni batsho ene sisithathela nemali ngendlini asibi nemali wami ngoba akusiright nezinto phezulu kwendlu uzakhamba uzwe ngathi ekhamba umuntu not wathi hey or wathatha itswayi nespirits wakhatsha kuya bangcono nyana neyalala ene nebusuku amalanga la nangilele ngendlini kusokala ngathi kunento banika umbhedo ofunyuka ofuyini mara nothi uyaqala awuboni next kangirara ukuthi kubangelwa yini leyo. Lehlala kuphi mama? Ene nginomntwana womrazana una ivekeze ungenze 18 nge21 umntwana lo uyathwenyeka mntazana
ngimthombise ngoDisemba. Yazi uyathonyeka unokuthi aye esikolweni hlangana nabantwana. Kathi afoka ke ronto angazi urunani ungazi urakathandeki. Uhlala alila ngabangani ngomngane wakhe umunye so bebazinchumi. Umngane wakhe uthanda ukukhuluma ngaye ahlekise ngaye ebanganeni bakhe. Vele angazi ukuthi ikumu bangelwa yini akasi right so nebusuku nakalele kuyaphapa ubonakala ngathi uvamise ukulala nami babakhe ake kusedrobheni uthanda ukuthi mama kulala nawe ngilale naye ebusuku nakalele kuyabona ukuthi akalali kamnandi uyabona ngathi uyaphapha uyabaleka khuluma yedwa manje indwezo zingiphatha kabuhlungu ya kuthi angisazi ukuthi ngithini uphelele mntazana urehe mntazana kanamntwana nuna 18 bekathome ngoDisemba kumenzela isiko alright angitshela la nihlala kuphi? Sihlala eMaphodla. La eMaphodla. Okay. And then kwakho ngihlala kwami ubaba kwakho i-last born. I-last born ukuthi amadodana ayi2 nabantazana abayi3 mara abantazana bachadile bahlala emzini lapho. Ubaba kwami ukhona omunye omkhulu wakhe la kwaMhlanga. Ubaba kwami last born uhlala lapha. Sakhe khona ngejardini ekhaya mapha mara akusena abazali sekuhlala thina. Ubaba uphi nje? Khona la esedrobheni. Umtshelile ukuthi uzokufika la? Yeke ngamtshela. Okay. Yeah, inkinga zenu ziningi ne? Eish. Wena nalo mama lo nibantwana bomuntu? Ulama mina ngebantazaneni ulama mina ukuthi phakathi kwethu kunosokana lengilama kumara yena ulama isokana lo mara ngebantazaneni ulama mina. Ugcine nini ukuya ekhayini wena? Ukulala ekhayini? Ngisho umama. Mina? Wena ngabo March. Wena mawulele lapha ekhaya. Izinto umama akhuluma ngazo la athi ziyakhamba lapha ekhaya banozizwe nawe. Ziyazwakala kakhulu baba kakhulu. Wakala khula kulaleki vele wayekhaya. Awu. Umuzi lo yanicine nini ukusebenza? Dala awusebenza. Ugcine ukusetshenzwa kusise nobaba iqiniso lihle. Beka kendo ngitsho uyawubereka ngento zisiyo beka ubereka yena. Okay. No akunankinga kuzokumele ukuthi umuzi lo yaselincede ngawo. Mara nani kumele ukuthi nithole imithi. Yeah. Ngoba izinto zenu siphela ngesikhathi esi1. Umama ngalo phelele umsebenzi. Nawe ngapha phelele umsebenzi. So yabona ukuthi kuyakhomba ukuthi ikhona into ehamba. Ubaba ngikhena kwenzele isibuyiso. Sisenzile mara yazi ngathi ngiphumile bangitshela ukuthi senza ihlambululo. Niyenza ihlambululo kuphela. Senza isibuyiso senza ihlambululo but la ngibe ngiye khona bangitshela ukuthi ihlambululo le ayikakabonakali. Ayikenzeki. Angazi kwenzakalini. Ngalesikhathi nenza ihlambuluko benigeza? Basigezisa umuntu wakhona. Athi sithenga imbuzi. Nithole umuntu wenyanga? Okay. Ena abobaba ngale emathuneni nikhenayo noba yenzela iplan ukuthi balale kahle. Ngoba ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi nithole imbuzi nigeze ngayo mara nithole ukuthi isichitho leza asiphume la ekhaya. Ayishangazi ngoba elasibona ekhaya ithina iyaphuma nayo iphuma bamtshela ukuthi baba noma lapha bakhona bakalali bayasetshenziswa. Ngiyo le ndaba nginibuza ngayo ngoba before sizothola imbuzi siyenze lapha ekhaya sihlabe kumele ukuthi sithole ukuthi abazali bethu balale kahle na. Okay. Uyangithola? So ukuthi sizokhona ukuthi manigeza nigezele abazali laba khenina nabatholela incedo ukuthi bakhona ukuthi balale. Azange silithole incedo ukuthi basithi balale kuthi ngizange siye njalo. Angithi kwenzakalani kwasetshenzwa isidumbu sakamama but ukuthi balala ngazi ukuthi besetshenzela ukuthi alale or njani
but kuyafana ngoba still kuyashuthi zange alale ngoba bathi bamsebenzisa boyithuvele batsha bakalali. Wena ubaba makafika lapha emaphupheni mawumbona ambathe ilokanje le yekereke uthini lapha kuwe makakhuluma ngawo? Akakhulumi uyahleka nje sesona kangibonako seyasakhuluma ngisazi thina emaphupheni mara uyambona uyahleka uyesondweni. Ene umama naye akakhulumi? Akakhuluma. Yazi umama bengithanda ukumbhuda ngayena ke alele ukulala kwakhona uhlubule ngathi uvuvukile akakhulume uthulile nje siyacoca mara akavuki ahlale nedi ugcokile mara ndala akagcoki uhlubule siyacoca nje ulele mina ngihlezi. Okay. Nina nomakoti wangale ekhaya lapha kuhlele mama khona wemntwana lo okugcina lapha kubantwana babafana lapha ekhaya yini niyazwana? Kuphi ekhaya? Abakashada ubhuti ngisho na bona abomakoti laba niyazwana nabo? Umakoti baphi? Bakuphi? Laba bahlala nabo ubhuti. Abafazi bahlala nabo ubhuti wenu. Ebesizwana naye besimazi thina bahlukana. Uhlala nomunye asimazi bathuhlala ngedrobhini ngazi simazi ukuthi ngwakuphi. Ene laba abanye anabasihleka sibazi man. Ebesimazi onomntwana ekhaya ukhona ngeweskimini mara bahlukana. Umntwana lo sekana 14 years msana. Yena uyeza kithi kubukhari ekhaya mara nithiba nomama babakhe bahlukana. Okay, bathi ngizomama ngale athi Okay, enye inkinga yethu ukuthi sikhe satshontshela too much ejaradini. Even namla ePitori nginesten still nakhona. Bahlala bangitshontshela every time. Namanje ngoDisemba nje kufanele ngikhambe ngePitori ngangaya bazokutshontsha. Ngoba nje kunomntwana uhlala khona umntwanami isokana liyafunda. Last bamngenela khona endlini. Last bamngenele. Asendlini alele angakakhiyeli. Sobona ngumuntu ungenile nakathuvusa ezinkulunkulu omkhulu. Wathi ulele. Wakazwaphaphama ngasonga boma 11. Waphaphama. Ngabothuwana nakade phapha uthola umuntu ojama eminyango uphethe iphanga umataramba kakhanyisa light ulele nakathi phapha uyambona nakathoma ukumcala umuntu lo wathi baphakamisela iphanga onakacembedeni umuntu lo wabaleka. Kuzokumele ukuthi lo mntwana lona afike sikhona ukuthi simsebenze izinto zokufana nalezi zingamani zibuye lapha kuyo. Akunankinga. Sijabula. Malume kakapha. Aketse betaba ba mama ba ka mogoki kwang street ino nyaka gore ba no krea ditaelo. Re ba thushe. Ba khone gore maphelong a bona dilo tša bona di bulega di bega botse. Go bana ba bona la ba kwele bohloko kudu. Ya taba bona e straight ka nnete prof le nna we kwele le go e bona ka mogoki ke kwang le go e bona ka gona. Ditaba tša bona di straight. A ke tsebe gore re ka ba lokolla and then re bulele ba theeletše. Ya ara ba lokolle re bulele ba theeletše. Before this lokolla ngene ba yazi mina nobaba kwamnaye amawa uyagula yazi ama ubonakala ngathi ihloko la iseserhe ngirerekile bantu bekosi khathi akaseserhe nizinto vele sinaka ngijadawo bengasenjalo mara since last year yo mara ungathi uthe usedorobheni uyabereka manje uyabereka njani ingqondo yakhe ungathi ayisimnandi wambuza ngavele ingqondo yakhe nesisemnandi wena upho mutsho njalo useserhe awwa ungabuhlala ngihlala kwami uyamazi ya mara indoda yakho musuko indoda uyamazi bamazifana kwakade ngihlala yini into yenza ukuthi ukhuluma ukuthi ubaba akasirege manje na ingqondo yakhe yenza yazini
angisho mawuthi phela mawuthi asizokwazi ukuthi into takho yenzani ubonakala ngathi vele nogula uyagula neenyawo zakhe zilokhanji zibathi nakazinqoya kuziphuma amanzi akasiserehe mama sifuna le yangapha ubaba kwakho ukuthi wena uthi akasirehe umuntu ongathi uyachisa wenzani ubonakala ngathi ihloko levela isiserehe abantu beNkosi wenzani abantu beNkosi angazi ngithini wenzani ubaba mara phela wena ukhulumi mama kamona bakwile kanise ngoba mu Christmas muhlopungwe ene watwa mara rafe angazi ngithini mara mama Jama bahlangana hloko namagazi mama Jama kancane ngikhaya nasibantwana bomuntu nofana sindoda nomfazi umuntu mhlawumnye nakathoma ukugula uba nezenzo ezisnacks nenkulumo wenzani that is why sifuna ukwazi ukuthi ubaba kwakho uwenzani ubona yena ayenzani ukuthi wena uthi akathatha angitsho mama abantu abagulako engcondweni abaguli ngokufana sho khona bonyana nekukhelejwa kwabo akufani manje nawuchazako ukuthi wenzani uyakhuluma wenzani uba umremi uzokhona ukwazi ukuthi sho ukuthi nakaso ufuna impengu nofana ufuna into eso ukuthi aberehe yana vele akaseserehe angazi mara le uyithwile musukuthi ngisho ukuthi akaseserehe vele izinto azenzawo ziyazirara Jama mama ke ichazwe nguwe angikhona yazi ngithi usho ukuthi maybe ukuthi aze athi uchentshile inkinga yakhe bekangaseli the way asela ngakhona nje usela too much and kukhona ukuphela iweekend vele maybe afike Friday Saturday Sunday iweekend le yonke every day kuseni uyakhamba uyabuya late njalo until nezinto azikhulumako ukhuluma izinkulumo ezinjani zithini inkulumo zakhe ngizo ezisifunayo la ukuthi size ukuthi ubaba mara ngasizera ngazi uyathinga ukhuluma ngabantu engasakhona azifuna umoya nabo sesakhe bachile bathi last week nabo sesakhe bachile batawa vele akasesera zaje nje angitshela mama bengifuna ukuthi ungitshele la ubaba makakaphuzi uright asamazi manje wena ekamereni uzokujabula kanjani ubaba sekahlala yena aphuzile akujabula bekukuthulana manje ukujabula bekukuthulana awukho wena unamala leyo ngibhala ke noma ngakasili nasengikhwara nakusayiwe mara Jama angitsho mhlawumnye ubaba baza ukuthi nabamlaphako engcondweni mhlawumnye bebagijimele nengikhwareni bahelebhe bonyana yes lapho ngawathulana semabonano mabonano yeah mama ibithi yamadoda ikhona lapha ekhaya lethu baba simncede hawa vele kosese abobaba baningi lento le baphethe ene abakhuluma ukuthi mani inkinga engapha hawa yabhala mani ngiyabhala mma no ngiyabhala sho ukuthi kubhala khulu ye hayi hawa iqiniso lihle yabhala baba no bazomhelebha no lethu baba simncede hawa lento le ephethe amadoda amaningi mama ene inkinga yethu njengabo baba asikhulumi kungcola ukuthi umtshele umuntu wakho ukuthi hayi mama semina ngiqale lento le phela sengiyahluleka ngapha ngiyabhalela abakotike walo yake mzabeka na stress uyakutshela stress ngiyabhala uyakutshela awa utshelwa nguye wena na ufunako utshelwa nguye utawa mangeke mara muse akakafanele ukuthi yena akutshela na ukosa uzibonele mhlawumnye asithi ngithi ngizibonele mara nayo uyangitshela ngithi uyakutshela na
obo wena bomfuna ukuthi asiyengala hayi akungeno nga awu iqiniso lihle uzolithola ihelebho ma bazomhelebha uzokuba right nizokujabula yonke into izokuhamba kamnandi ya nobuthongo buzokuba khona awu akube nobuthongo mani silale mina into ngibawa ishangazi nginephethe i-qualification e-security angisebenzi yazi nanoma ngathi ngiya-apply uphethe grade 1 grade A is it ne-competence ne-national key point iphethe yonke into mpuru then utlhoka umbereko ophethe izinto ezo ne-computer angina-nex yazi ngihleli nje ngala bengisebenza khona bengisebenza as grade C but bekungcono ngoba bengisebenza nje angisasebenzi anginamali angina-nex ngiya-aplya ngefone angitholi ma-reply namanje ngifakile lapha bekunama-post emaphoyiseni ne-labor ne-justice ngisalindile ukuthi maybe ngicela ukuthi uphinda futhi mama una grade A ne-competence utshwere wa bona dilo tša di tshwereng ape ke combo o tshwere ntongwe le engwe ye e leng gore a go ne company e ka reng a e monyake but dilo tša di tshwereng bokotsi ba tsona wa tseba gore ke eng ge ba lebelela di-qualifications tša gage tša security ba bangwe di-company gore di se ka motšea di bona ga botse gore di ka se mo patele di ka se kgone mo patela and then tše dingwe di noja ke ditlhong tša gore ba mohiri ge ba feta ba mo patele ka grade C so re ka no dira boipiletšo go ba e leng gore ba theeleditše go ntšwa le bane access ya go tsentšha batho di-companyng gore she's willing gore le ge ba ka mo patela ka grade C as long as a tla ba tsene mmerekong a bereka ya competence ya gago e re o swara dithunya tše kakang tše nnyane fela tše kgolo ke handgun le business purpose ke ya business purpose okay and then ke na le national key point ke na le computer okay le matric okay no drafter CV and then umphe yona mama ke itshwere monna mofono nromele yona ke tla go fa di-number tša ka nromele yona and then re boneng gore re ka bereka jwa mme o di swere ka mokana ga tsona o tlo bereka ke combo tša go bona ke bo mokone before Christmas and then a re thušeng mme banna a kgoneng go thušega beng ga botsehle a kgone go wena mogare bonane a mogare bonga nna ke a bereka makitchen o bereka makitchen bereka makitchen mara ngisabereke ngine ku bereka ngo 2022 nabalaleleko bakufunisa wow iye bangifunise makhwisho roklina nje makhampanini nokuza kulunga ya ubaba loya mamozo mletha nini ngifuna ukuthi ngimncede ubaba ngifuna ukubona ubuyile la uzositshela ukuthi ekhaya sekumnandi kuyasebenzeka hawa ngizokubuya vele kwasebenza awu angitshela manga mama ngamnikeza umoya umuthi hayi uzokubuya noma kusasa uthi hayi mremi lento uyinikeza ubaba loya ungasamniki ke good awu sabona ngayi ungathaba mmane mkharibo ribo hawu ngathaba ribo ribo hawa man sekulungile sekulunge konke ya sekulunge konke yabona na ungathi na uzwa ubuhlungu nofana izinto zingakhambi kamnandi net ukusikima kwakho then wenze yonke into ukuthi ibe rare ya uphale umuntu ogulako ohlezi phasi izinto sicharagene uhlezi uthi abantu bazakuthini abantu bazohleka abantu bazokhuluma but ekugcineni umuntu olimalako nguye wazilungisela zanga kwakho ya no leqiniso moroka shibawu moroka ka mo ka ba iweji ka mo iweji go wela ya iweji re tlo ba thusha re tlo le thusha kere ya le santse letle le phethe ditaelo le fole le bega botse le enukeng le tloshe le swiswi le tloshe dibati man nke le lena le swane le batho ba bangwe ya le lena man nke le thabe man wa bona mama so le skela re ka go bona go ntjwa le tlile mo le tlonya ka thusho ke gopela gore ge ke tlo le fa ditaelo
ge le bona o ka ra le bone diphetogo le mpotšeng gore mane moremi tšeo re file mara o ka re go sa a re bone diphetogo ene ge ke le file taelo o bona go berekela ge o e tla o fela gore ai ke nyaka ela ipinki mane ke hlapile ka ye wa tseba mane ge ke sepela ke a boledišwa mane ge ke sepela banna batho ba no gore banna mmereko šuka mo le ka mo go kgetha nna gore ke a kae so ge motho a go file dihlare bolela le yena ge di bereka mmotse ge di sa go berekele mmotse a go tšhentšhetša a go fetse dingwe nka go fa sehlare se sepinki sa berekela wena mama ola sa se mmerekele wa kry-a ile gore mama ola sa gage gore ke mmerekele ke santse ke se tlhakantšhe le bo maswi ke direng wa kry-a ba le sethoma se mmerekele bale go bohlokwa go di-patiente gore di bolele le rena ge taelo e sa ba berekele le ge taelo e ba berekela re tsebe gore taelo e ba swara jwang wa bona so ke tlo le thuša ba gešo lena se segolo gore le bolele le rena nako ngwe o berekile motse molwetši wa a roba le gabotse go bohlokwa gore a re botse and then re boe re bone gore re bereka jwang ka re ditaelo tše tša go bereka lena le dira tša lena di thieditše gone bjale and-e ba ya go make sure gore moremi ola ba tswang go yena a se ka ba thuša akere jale rena re tlo bereka gore re le thuše gore di-enemy tša lena di rieng di swabe ge ba kgona modimonke a tswa ba beile ka thoko le kgoneng go phela gabotse so tsela ya rena e tlo ba boima se segolo ke go no re no re berekišaneng and then le tlo bona tšwelopele e tlo ba gona inceda yona ngizolinceda bantu basekithi yeah so ngafika I think kusasa bazokufika lapha ekhaya yeah imizi ingaki i2 kusekhaya nakwakhe but besithe nomntanakhe umntanakhe uhlulekile wasemkhononweni uhlulekile o naye unenkinga serious mara ngoba kakezisha no mara ayinankinga bazokhuluma naye sibone ukuthi naye singamtholela incedo linjani ya uzokubuya ngokubonga ya yena uzokufika la aze ngokubonga so too short aba fauna malume kakapa ka nnete moroka ya re ka taba a re no bulela megala ganyane re nkere kwe mahlangu hlangu ya phumani sizamthola lapha e-reception lapha 0131100406 re no topo motei kapa ba babedi re no kwa gorena ba dikwele jwang ba bone jwang 0131100406 no a re tswalle moroka aga MSRS o mo moyeng dumela Thapela ka teka ka le kaena ona ka ke manyaka monna paesekele monna pa tšego ra go amogela manyaka ya ka dihenda tse boredi ka mo tate manyaka thobela awa a thuše batho ba a sena ka fitlhile bo dilo foile ke ba bona ya le lenyalo šeliwe le lenyalo ke leng tate ba gadima ba fodile ka moka ba batlile mo senang ka ba boletse di ntate moremi le kaka ba fodile le nna ke a fola thank you MSRS mo moyeng dumela le kae re gona ra lena gona SSD ka Almansdrift ra go amogela ke ra group la mathomo e la boletseng ya bosesibale go sa kgone gore le nyake navy extension ka babuti ba bona ka bane ke bona le bosesi le abuti o monnyane re boletse le bona re boletse le o mogolo o go mmane ya bona ko Thabana and then o mongwe o Makgoweng bosesibale ba Lofanten yebo go na le se sengwe se re ka reng ga re bolela le bale re ka sekere ya mama ke nagana jwang ke nagana gore mama o go ne se seng a lekang gore bontšha sona re tla dira jwalo mama ba letse difounu tša babuta bone ka nna ke makhelana abuta bone wa belegwane le bona ke mme o boteng
mara ba re re shage ba re ke nnete a bana maphelo a makaone o mogolo be le makhelwana ka thothela low fund. Okay. Ba dula next door kutu mo front opposite. Ga botsa o dule kgolele ga bo bona. Aowa la butsa bona ke back opposite. Jwale gape ba re batho ge ba feta mola ba bona noga ba bona phofolo tsoko e tsamaya le dikgomo e boa le dikgomo o tlo di bona le wena. Wana ga ke di bona tsomo diko. O ya. Ya le wana na utla ke re concern ko re batho ba le boletse le bona se ba bela se ba le tswelele le teng. A se ba le tswelele le teng jwang? Se ba buti ba mme mo teng. A go go se se di. A buti a bona bela ga le bona. Yo a leng ka mo morao ga rena mo makhelwane mo a bo bona. And then wo ba tsamang le yena? Yo a mafelelo a buti wa le mo ko mogolo. Re kwa ya gore o ka re ga ba nyanya tswelele le teng. Wa kera ba le re boletse le bona batho ba bane ba kae ba kae. Ba le ba bothabana ke ba bo ba maphotla. Nna be ke bolela ka ba le ba mathomo ke re ala anke ba re le ba le fe di phone tsa buta bona na le o mogolo a le tlhalosetse go tlala se atla mme di question tse di ngale bana le bona mme no re tla mo founela and then ge re ka re bolela le bona ra kry-a gore re gapeletša gore ba swantse ba bue ba tla boa mara ge e ka ba le ka moraga gore re bolele le yena and then e tla no re re mo ede mo go nyakeng thušo le tše dingwe and then re tla no mo eda and then re tšwela pele ka tše dingwe. Okay ka re go leboge SSD. A re laelane le bona moroka o napo ba fe di-phone number le gore na maeto a tlotša ba roka weekend time jwang. A ke leboge Magageshu ke lebogeng sebaka le balli ba rena go sasa ke la bohlano ngaka Mremi la bohlano le lengwe Magageshu ka 2 o'clock wa chaisha ge re 2 wa chaisha ga e felo o chaishetša go khutša mmele wa motho o hloka go khutša ge ile gore go sasa o tlo nyaka thušo ka ge o tseba ka mokibelo re fela re ya dikošeng e no tsogela furugo Magageshu o leke go no ba number 1 go bereka mmereko moso sa khutši Magageshu ka tšatši le lengwe o tla makala o admitile ko sepetlele ge ba re bothata ke eng ba re bothata ke molapo ke kgopela gore ba letleng e sa le furugo go sasa le tlilo kry-a thušo ka mokibelo koša ya zaneng go goroga magolo IV ka Sunday koša ya senotlelo re ya goroša ga komape Magageshu e patametšeng ba letlang bo mokibelo ke tlo no bereka mokibelo ke tlo chaisha ka 12 ke kgopela gore letleng re boneng gore re ka bereka jwang ba letlang ka sontaga ke tlo bereka sontaga ke tlo chaisha ka 12 ke kgopela gore letleng e sa le furugo re boneng gore re ka bereka ka mokgwa mokhutamang difounu tša ga Mremi ke tše 0713981508 goba o ka founela 0721336761 tše dingwe tša difounu re di ngwadile di gona mo letlakaleng la rena la Facebook ke mo ka re ke yang gona ke kgopela gore balli ka moka ba e leng gore Magageshu ba nyaka go tla mo pitšeng tše kgolo re kgopela gore le ngwadišeng e sa le gone jwale batho ba bang ba re ke kgale re ngwaletše pitšeng tše kgolo a ba re bitše re kgopela gore le rieng gore le ngwadišeng e sa le gone jwale ene ba e leng gore le ile la tla dipitšeng tše kgolo la se thušege mo gongwe ka go berekelwa metsi ka ding ka lebaka la ge mo gongwe le hlokane difounung ge ba etla ka gae ke kgopela le foune le malome ka kapa ka mokana ga lena ene ba e leng gore le ile la tla pitšeng tše kgolo go sane le mo le go gang boima gona ka mo magaeng le botša ke nna ngaka ke re mpotšeng ene le ba e leng gore le tlileng pitšeng tše kgolo dilo tša lena di atlegile ka morago ga go tla pitšeng tše kgolo bana ba ile ba atlega ba le mebereko mebotse ka gare ga lapa le bile le manyalo ke kgopela gore le re botšeng re nyaka go bona tšatši le lengwe le bua mo lenanegong le re go tla ga rena mo pitšeng tše kgolo re ile ra thušega ke a leboga malome ka kapa dinomoro 071 398 1508
goba ba ka founela nomoro ya rena ya 079 170 9862 ke lebogile kudu malome ka kapa re leboga professor Moremi, re a leboga balli ba rena, re a leboga motheletši ka mola